салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Иро шумо бахилӣ мегӯяд ё воқеият? Собиқ футболбози Манчестер Юнайтед ва сармураббии феълии Дерби Каунти Уэйн Руни ки замоне бо Криштиану дар ин даста ҳунарнамоӣ кардааст, дар бораи ҳамлагар Криштиану Роналду изҳори назар кард. Ӯ ба суоли он ки оё омадани Роналду ба даста кӯмак кард, чунин посух дод: ҳоло ман бояд бигӯям ки не, вай гол зад, голҳои муҳим дар Лигаи Чемпионҳо. Ӯ дар муқобили Тоттенхем хетрик кард. Бо вуҷуди ин, агар шумо ба ояндаи клуб назар кунед, ба шумо лозим аст ки бо бозигарони ҷавонтар ва ташнаи пирӯзӣ кор кунед, то дар 2-3 соли оянда Манчестер Юнайтедро боло бардоред. Криштиану талош мекунад, аммо ӯ дигар он бозигаре нест ки дар синни 20 солагӣ буд ва ин ба ҳама рӯй медиҳад. Ин футбол аст. Манчестер Юнайтед ба бозигарони ҷавонтар ва гурусна ниёз дорад, гуфтааст Уэйн Руни. Роналду баъди баргашташ ба МЮ дар 31 бозӣ аллакай 18 гол задааст ки ин нишондоди олӣ ба ҳисоб меравад ва бояд мардонавор иқрор шавем ки аз футболбозони ҷавоне ки Руни дар назар дорад, ҳозир кам ба назар мерасад нафаре ки 18 гол зада бошад. худи Руни дар ҷавониаш ин қадар гол назада буд. дар Фаронса мисле ки гапу калочаҳо нисбати гузаштани Мбаппе ба Реал тамоман дигар хел ранг мегирад. ПСЖ барои аз даст надодани футболбоз кӯшиши зиёд кард ва мисле ки машаққату кӯшишҳо самара медиҳад. Як пойгоҳи парижӣ бо номи Франс Блу Порис дар ин бора ҳамин рӯз хабар дод ки вазъият дар мавзӯи тамдиди шартнома бо дастаи ПСЖ тамоман дигар шуд ва тобистон вақте шартномаи феълӣ хотима меёбад, қарор аст ҳамкорӣ тамдид карда шавад. ҳарду ҷониб дар ин мавзӯъ аллакай ба мувофиқа расиданд ва тамоми маслиҳатҳоро миёни худ ҳаллу фасл карданд. ғайр аз ин ПСЖ барои он ки фаронсавӣ дилгар бошаду ҳис кунад ки раҳбарият атрофи ӯ даста месозанд, ба ӯ дастбанди капитаниро ваъда доданд ва бо ин роҳ қонеъ кунонидан мехоҳанд ки дар даста ба мақоли худӣ ном ба номи ӯ мемонад. Мбаппе баъди бозӣ бо дастаи Лориан зимни мусоҳиба гуфт ки ман метавонам дар ПСЖ боқӣ монам? бале, албатта метавонам. аз тобистони гузашта то ин ҷониб 5 ҳолате буд ки Мбаппе аз рӯи рост иқрор омаданаш дар мавриди гузариш ба Реал даҳон зада буд ва ҳатто раҳбарияти дастаро ҳушдор медод ки ӯ тобистон тамдиди шартнома намекунад, вале ҳамакнун андешаҳои ӯ дар мавриди ояндааш ба истилоҳи худӣ 360 дараҷа тоб хӯрд. шумо дар мавриди ҷанҷолҳои Эронро аз чемпионати ҷаҳон берун намудан фаҳмидед? дар ғарб одамон аз ФИФА хоҳиш доранд то Эронро аз рақобатҳои чемпионати ҷаҳон ба сифати эътироз таҳрим гузоранд ва берун намоянд. сабаби чунин эътирозҳо он будааст ки дар рақобатҳои муқаддамотӣ, махсусан дар рақобат бо мунтахаби Ливан, ҳукумати Эрон занҳоро нагузоштааст ки ба майдон барои мухлисӣ ворид шаванд ва инро дар ғарб як нав поймол намудани ҳуқуқи занҳо медонанд. аз ин рӯ дар нишасти матбуотии президенти ФИФА Ҷанни Инфантиньо суоли он ки Эронро барои ин амал ба сифати муҷозот аз чемпионат берун намоему ба ҷои ӯ мунтахаби Италияро ҳамроҳ созем пешниҳод карда шуд, вале президент ба ин масъала зид баромад. ӯ гуфтааст ки биёед камтар ҷиддӣ бошем, илтимос. ман ҳам мисли шумо баъзан аламам мекунад ки чаро Италия дар чемпионат иштирок намекунад. мо баргузории чемпионати ҷаҳонро дар 2 сол як маротиба муҳокима мекунем, чун ин ягона мусобиқае аст ки таваҷҷӯҳи бештареро ба худ ҷалб месозад. Италия қариб ки иштирокчии ҳамешагӣ буд ва инро ҳам бояд ба назар гирифт ки дигар давлатҳо низ мехоҳанд дар ин мусобиқа иштирок дошта бошанд. мо бояд бо дигарон ҳам имконият диҳем, гуфтааст Ҷанни Инфантиньо, президенти ФИФА. як сиёсати нодурусти ғарбиҳоро намефаҳмам. агар мехоҳанд Эронро ба ин восита муҷозот кунанд, пас чаро ба ҷои ӯ Италияро бимонанд? масалан, чаро Македония, Миср, Ӯзбекистон, Тоҷикистон не? Тибо Куртуа, дарвозабони дастаи Реал Мадрид ки замони дарвозаи Челсиро ҳимоя мекард, қарор аст фардо пеши чашмони ҳазорҳо мухлисони дастаи қаблиаш ба Стенфорд Бриҷ ба сифати рақиб баргардад. ба фикри шумо Куртуаро дар Челси чӣ гуна истиқбол мегиранд? ҳамчун собиқ дарвозабон ва ё ҳамчун душман? худи Куртуа дар ин маврид андешаашро гуфт ва қайд кард ки аз мухлисони собиқи дастааш чӣ интизор аст. ман ҷоизаҳои зиёдеро гирифтам, вале аз Лигаи Чемпионҳо, яке аз пуреътибортарин мусобиқаи бошгоҳӣ, ҷоиза надорам. албатта ки дар Лондон барои
غلبه مبارزه میبریم. من حالا تا جنبستی کریر وقتی زیاد دارم. از این رو پشت عملی ارزوها میروم. امیدوارم که برگشت به استنفورد بریج خوشبختی است و اکنون من همچون رقیب پیش آنها میروم. از این رو از جانب مخلصان چلسی استقبال خوب رو انتظار نیستم، ولی امیدوارم که آنها برابر توپ رو داشتن من با هشتگ مسخره نمیکنند، گفته است تیبو کورتوا دروازه‌بان دسته رئال مادرید. کورتوا افسانه بافی میکند. رفتن او را از چلسی یاد دارد چی بحث و جنجال های را به میان آورده بود. هشتک و فریاد زنی حتما میشود. خیریت توری دروازه است وگرنه شیشه های آب جو بالای سرش مثل باران میریزد. رئال از بحر بعض بازیگران میگذرد. گرازمانی‌ها نیت دارند که در روزانه انتقال تابستانه شماره بازیگران را به طور نظررس کاهش دهند. با اطلاع منبع لوکا یوویچ، خیسوس والخو و ماریانو دیاز دسته را ترک میکنند. اینچنین راینر، تاکفوسا کوبو، آلوارو ادریاسولا و براهیم دیاز که در دسته های دیگر به اجاره داده شدند ترک باشگاه مادریدی خواهند کرد. همزمان شرطنامه گارت بیل نیز به آخر میرسد و برای او نیز این آخرین موسم در مادرید خواهد بود. با اطلاع برخی از خبرگزاری ها باشگاه در فکر پیش از مهلت قطع شرطنامه با ایدن هازارد نیز هست. همه اینها روند دیگر کی باز میکند؟ فلورنتینو پرز یا خود کارلو آنچلوتی؟ اونها یک باره از بین 9 نفر بازیگر دسته گذاشتنی اند. سرمربی رئال مادرید کارلو آنچلوتی نیت دارد که برای خریداری بازیگران نو جای جدا کند. از این رو بازیگران نامبر شده باید بر روشنی عصای خود را زنند. وین رونی گمانم این سحر به قول بعضی‌ها داروهایش را نخورده به مصاحبه تلویزیونی رفته بود. او همه ستاره‌های فوتبال را از آسمان به زمین زد. در بالا گفتیم که او در مورد رونالدو چه اندیشه دارد، ولی بعداً معلوم شد که او در منچستر یونایتد نه تنها رونالدو بلکه پول پاگبا را نیز چشم دیدن نداشته است. او در مورد فعالیت فرانسوی در امیو گفته است که پول پاگبا باید دسته انگلیسی را ترک کند. من فکر میکنم که کار به درجه رسیده است که پاگبا را رفتنش بهتر است. اگر پول نسبت به خود راستقول باشد و میداند که او در این دسته نتوانست تاثیر دلخواهش را رساند، من بازی او را در تیم ملی فرانسه تماشا میکنم و او بازیگر کاملا دیگر است. قابلیت او، دید او، نظارت او در یک بازی تیم ملی موجود است. در منچستر یونایتد این طور نیست. من فکر میکنم که چند بازیگر هستند که کلوب باید از آنها جدا شود، گفته است وین رونی. البته رونی بعد این مصاحبه مورد انتقاد مخلصان زیاد رونالدو و پاگبا قرار میگیرد، ولی اگر به قول چقورتر فکر کنیم راست میگوید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.